iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet eshatu radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho rero ni mujyeyo maze mukurikira iki kiganiro cyanyu muri isanga uko kirimo kiba. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nibyo rero koko muri isanga kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika. Abakomoka mu bihugu by'ibiyaga bigari mu Burundi, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, b'impunzi baba mu mijyi muri Malawi cyangwa se baba inyuma y'inkambi z'impunzi, bagombaga kujya kuba mu nkambi ya Dzareka guhera ku itariki ya 15 y'uku kwezi. Barabarirwa mu bihumbi birenga bitanu, bafite n'imirimo itandukanye aho ngaho baba, bamwe n'abarimu, abaganga, abacuruzi, mbese bibeshejeho. Ibyabo bigeze hehe nibyo tuganiraho na Nzigamasabo Simoni, akomoka mu Burundi, ahagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi ya Dzareka. Bazibaze Chantal akomoka mu Rwanda, na Magambi Innocent nawe akomoka mu Burundi, yashinze ishyirahamwe Inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi. Nzigamasabo, we uraho neza? Ndaho neza namwe. Bazibaze uraho nawe urakomeye? Ndakomeye neza nta kibazo, sinzi mwebwe. Natwe turaho, turabona bwira bugacya tukaba turaramutse tukaba turarambye. Magambi uraho nawe? Amahoro cyane, amahoro namwe hiyo. Yego turaho. Kudaherutse kugaruka kudusura hano ku ijwi ry'Amerika? Nuko mutantumira. Igihe cyose uri karibu, namwe mwese Nzigamasabo na Bazibaze mwese muri karibu kuri radio ijwi ry'Amerika, kandi ndabashimiye cyane rwose uyu mwanya mwigome kugira ngo muganire n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mwebwe muri aho ngaho muri Malawi mwagombaga kujya mu nkambi guhera ku itariki ya 15 kandi muri benshi. Magambi, abantu batangiye kujya mu nkambi? Murakoze cyane Thomas. Mu by'ukuri iki kibazo tumaze igihe kitari gito tukigwanya, kandi nk'abaharanira agaciro kazina muntu turagerageza mu by'ukuri, ariko ibiharuro bitangwa na leta ntibishika abantu 50. Ariko nazo nyine ndibaza yuko abo bantu badashika, kuko abantu bararindiriye kuko barazi yuko abantu babagwanira ari benshi. Amashirahamwe atandukanye, abanyamarawi bonyene nabo nyene baragerageza mu by'ukuri kubwira leta yabo kugira iyo ngingo ntibayishire mu ngiro, kuko ni ingingo idafasha ibikorwa byo bateka kazi na muntu. Ushatse kuvuga yuko kugeza ubu ngubu guhera kuri iriya tariki ya 15 y'uku kwezi kwa 4 abavuye mu mijyi bavuye hanze y'inkambi bajya mu nkambi batarenze 50? Ntibarenga 50, kandi ije n'ibiharuro leta itanga, umva ntawe ubizi yuko ari nabyo, kuko bari bavuze yuko bazoshiraho amahema abantu bazoshikira, ariko ntayahari. Ndikuvuga yuko batayashizeho nuko bazi yuko ibyo bintu byashoboka, kiretse babishyize mu ngiro ku nguvu, nabyo nyene birashobora kudakoreka. Ubwo rero uvuze ku ngufu, urashaka kuvuga yuko kugeza ubu ngubu abapolisi bataraza ngo bahutaze abantu babarundanye hamwe babatware ku ngufu? Ntabwo birabaho.
oya ntabwo birabaho. Mu ndwi iheze niho imwe mu mpunzi z'abakongomani zanerefona bambwiye yuko babateye mu gisagara ca Lilongwe aho bita area 25C. Igipango kimwe nyine barakuraho abantu bari bahari babatwara kuri polisi, hanyuma baterefona hafi na telefona urwego rugezweho agateka kazina muntu muri leta ya Malawi. Bariruka mu kanya nk'amasaha abiri barabarekuye nabo nyene, nta bandi bagiye ngo bagiye kubuza amahoro. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite William Banda, yatwandikiye kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radiyo yacu, ati nabaye impunzi muri Malawi nk'imyaka 20, nzi byinshi nabasangiza. William turamufite ku murongo. William we uraho neza? Muraho murakomeye, amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ukomoka mu gihugu cy'u Burundi? Ndi umurundi, nkaba nkomoka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu se uherereye hehe? Mba hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu yihe leta? Mba muri leta bita South Carolina. Aho ni mu burasirazuba bwa Leta zunze ubumwe za Amerika. Birashoboka. Yego. Nuko noneho uruti nabaye impunzi muri Malawi hafi imyaka 20. Wavuyeyo ryari hanyuma ugera muri Amerika ryari gute? Ubu ngubu ngiye kumara imyaka 3 hano muri Amerika. Yego. Naje mu rwego rwa resettlement cyangwa se nabaho naje mu rwego rw'ubuhungiro mu gihugu cya gatatu. Resettlement ni ukuvuga mbese wavuye ni kwa kundi bafata abantu b'impunzi bakabazana binyuze muri za HCR ifatanyije n'ibihugu bitandukanye. Niko bimeze. Nuko noneho muri iyo myaka 20 wamaze muri Malawi wabaga mu nkambi? Muri myaka 20 namaze muri Malawi mu nkambi nahabaye amezi atarenze 6. Kora ko nageze mu nkambi mu kwezi kwa 4, nabwo ko amezi atarenze 5 ko navuye mu kwezi kwa9 n'amezi 5. Nuko noneho icyo gihe ujya kuba hanze y'inkambi? Njya hanze y'inkambi. Wari ufite utwawe wikorera? Icyo gihe nagiye ku nyuma y'inkambi ngiye gukora akazi ko kuvura. Uri umuganga mbese? Ndi umuganga. Icyo gihe wikoreraga ku giti cyawe cyangwa wakoreraga umuryango udaharanira inyungu bimwe bita ONG NGO cyangwa se wakoreraga leta? Icyo gihe nakoraga icyo nakwita mission hospital, bitaro byegamiye ku matorero cyangwa se ku madini. Aha. Baguhembaga neza? Navuga ko bampembaga neza kubera ko twagendera ku mishahara imwe n'abakozi bose ba leta ya Malawi bakora kwa muganga. Nuko icyo gihe wahabaye leta ntabwo yigeze ihungabanya abantu mwari impunzi ngo mujye mu nkambi? Nagira ngo maze mbaye history gato y'ukuntu bino bintu byagenze kugira ngo abantu bashobore kwinjira bave mu nkambi baje kuba inyuma y'inkambi. Nimba mwampa nk'iminota nk'ibiri. Yego rwose ndayiguhaye. Maze kuhagera twasanze abantu baba inyuma y'inkambi ari bake cyane bashoboka, ariko noneho nyuma nza kubaza habaho ikintu twakwita internal arrangement hagati ya leta ya Malawi na HCR. Bavuga bati hari abantu bafite uburyo bashobora kubeshaho, none twasaba kugira ngo abantu bibeshe nyuma y'inkambi. Ubwo leta yabahaye ibyo twakwita nabyita nk'ibyangombwa, ariko no ntabwo ari ibyangombwa byujuje amategeko, kubera ko babasabye ko umuntu ashobora kubesha nyuma y'inkambi atagomba kongera kubona imfashanyo iyo ari yo yose ya HCR. Yego. Babaha icyo bitaga token. Donuba ko bagwaye token nawe wemewe ku nyuma y'inkambi nta fashanyo ya HCR uzakenera. Yego. Abantu rero bagendeye kuri ibyo ngibyo binatuma noneho niyo gahunda leta ya Malawi ntiyongera gutanga ayo matokeni, noneho abantu bose bashobora kwinjira kuba inyuma y'inkambi. Yego. Ku ruhande rwacu rw'abaganga habaho ikintu nacyo ni nk'icyo ngicyo, ko ndibuka ko ngiye gusaba akazi nanyuze muri GRS niyo yari ishinzwe ibintu by'impunzi nayo yakoraga mu nkambi.
barambwiye bati hariho arrangement yabaye y'abaganga mushobora gukora mu bitaro mbese by'amadini ariko ntabwo ari permana birashobora guhinduka umwanya wose. Ubwo rero nawe urafite amahirwe yo gusaba, ariko bisaba kunyura mu byo bita Medical Council of Malawi. Ni ukuvuga inama nkuru y'ubuvuzi ya Malawi. Ni uko buri wese aza gukora inyuma y'inkambi, yewe n'umunyamara ubwe agomba kwiyandikisha muri iyo nama nkuru y'ubuvuzi. Twese twagiye yari umuganga yego. Twagiyeyo tuyandikisha, dutanga ibyangombwa byacu, badusaba kugenda kwa noteri, tuza kwa noteri, tubona akazi muri ubwo buryo mu magambo make. Murazi ko iyo umuntu ari inyuma y'inkambi, nimba ari umugabo cyangwa umugore akora, umugabo nawe ntiyakwirirwa yicaye cyangwa se umugore ngo yirirwe yicaye. Abantu bagiye bafungura amashopu muri ubwo buryo. Mbese amagambo make navuga ko nicyo kintu cyatumye abantu benshi tuva mu nkambi twinjira tuza kuba inyuma y'inkambi. Hari ikibazo maze tese mwahembwaga neza. System yari imwe, wakora muri mission hospital cyangwa se ukora muri leta, the salaries were the same. Even today imishahara ni imwe, nta tandukanye bari hari, kubera ko imishahara ibituruka muri leta. Noneho ari amafaranga twakwita agahimbaza mushyi cyangwa se allowance akaba yatangwa n'ibyo bitaro bya mission. Salary iba ari imwe, nta tandukanye bari hari. William, ndagushimiye cyane. Okay. Ijwi rya Amerika turaganira ku bibazo by'impunzi muri Malawi. Uyu mugabo William yavuze ikintu cyitwa token, kandi bazibaze afite token. Nagira ngo bazibaze utubwire token ni iki. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbandije kubashimira kubwo kumpa ijambo. Ngewe nasohotse mu nkambi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10. Icyo gihe twabaga inyuma y'inkambi, ariko twandikiwe no gufata ibiryo by'impunzi. Mwahabwaga na pam. Tukajya gufata ibiryo kuko twari n'impunzi zitari bwagere kwifasha bikomeye cyane. Ariko hageze igihe haje kubibarura, ndumva ari mu mwaka wa 2005, aravuga ngo impunzi ziri inyuma y'inkambi zishobora kuba zakwitunga ntizongere kwibaruza ngo zifate ikarita. Icyo gihe nta nubwo batubaruriye mu nkambi, batubaruriye ku biro bikuru by'impunzi biri inyuma y'inkambi. Impunzi ziba mu nkambi zibarurije mu nkambi, iziri inyuma y'inkambi zibarurije inyuma y'inkambi kuri ibyo biro. Rero twebwe baduhaga itokeni, ni akantu k'agapapuro baguhereza gatandukanye n'ufite ikarita. Iyo umaze kwibaruza baguhereza ako kantu k'agapapuro, ariko noneho uri mu nkambi bamuhereza ikarita nyine imwe azajya ajya gufatiraho ibiryo bakamuha ibiryo. Twebwe rero iyo baguhaye itokeni basongera kubonana nabo mu ibarura. None se ubwo rero twarakomeje. Yego. Baranatwigisha bakajya baduha imico, bakatubwira bati mwige kubana n'abenegihugu. Nimba umwenegihugu yapfushije, nimba yakoresheje ubukwe, mbese baratubwira ati mugende mwiga kubana n'abenegihugu, imirimo abenegihugu bakora namwe abariyo mukora, mwige imico yabo, mubane nabo, mukingirane nabo. Kandi koko tubona ko ari abenegihugu beza, nta kintu batwaye. Ntabwo twigeze tubana n'abenegihugu nk'abantu twikanga ko turi mu mahanga. Twabanye n'abenegihugu nk'abantu babana na bene wabo, n'ubu ngubu tubana n'abenegihugu nk'abantu babana na bene wabo. Urumva guhera mu mwaka wa 2005 umuntu aguhambuye akakubwira ati ngiyi icyangombwa ndakiguhaye, genda wibesheho. Natwe twatangiye kwibeshaho nk'impunzi zifite amaboko kandi zifite ubwenge. None se wowe namwe wanyu uri mu nkambi, wowe kuba umaze igihe kirekire utaba mu nkambi, bavuze ngo mwese musubire mu nkambi, wabyakiriye gute? Nta cyo gufata mfite nkora ubu ngubu, nta kintu cyo gukora mfite, mba ndi mu mazi abiri, nta nzu ngirayo. Niyo nari mfite nayihaye umuntu kera urumva imyaka ishize, ntabwo wenda yaranaguye yubakamo n'iyindi muri icyo kibanza. Nta nzu ngirayo. Nyuma y'inkambi maze kuhabyarira abana 6. Abo bana 2 barangije amashuri ya segonderi, umwe arangije college. Ntiwanamubwira n'iby'inkambi ngo abyumve.
ubuzima bwo mu nkambi buranagoye dayeri, noneho no kuvuga ngo maze iyo myaka mu nkambi barimo kutujyanamo ntabwo ari inkambi ubu yahindutse gereza. Inkambi turimo kubwirwa kujyanamo ntabwo ari inkambi ubu yahindutse gereza. Yahindutse gereza gute? Ni gereza uyirebye ntabwo ari inkambi, ntabwo ari ahantu ho kujya gukusanyiriza abantu ngo babe. Inkambi ni ntoya, abantu bamaze kuba benshi bari inyuma y'inkambi. Abantu bari inyuma y'inkambi baruta bari mu nkambi. None se kuvuga buretse bajye mu nkambi biragoye cyane. No gufata imitungo, hari imitungo dufite itimukanwa. Kubwira umuntu warangije kubaka inzu, kubwira umuntu ufite imirima cyangwa ifamu ngo najye muri iyo nkambi, iyo ubimubwiye mbese nko kumubwira ngo nifata ajye mu ngunguru y'amazi arimo kubira y'igeni. Bazibaze kuri icyo kintu, bazibaze kuri icyo kintu niko kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo inkambi yahindutse nka prison. None se abantu ntabwo bashobora gusohokamo uko bashaka? Abantu barasohoka mu nkambi uko bashaka, natwe tujyamo tukanasohoka. Ariko impamvu nkubwira ngo inkambi yahindutse prison, njyewe ubu ngubu mfite nk'umuryango wavanywe ku biryo. Nubwo wumva ngo abantu bari mu nkambi, hari impunzi ziri gufata ibiryo n'izitarimo gufata ibiryo. Ariko noneho n'abafata ibiryo nabo ntibihagije, bafatwa n'abari inyuma y'inkambi. Nk'ubu ngiye mfite imiryango ibiri iba mu nkambi, umwe ni umuryango w'abantu 7, undi ni umuryango w'abantu 2. Abo bantu ntabwo barimo gufata ibiryo, bavanywe ku biryo, bitwa ngo ni impunzi ziri mu nkambi kandi zitishoboye, bavanywe ku biryo, ntabwo bafata ibiryo. Ariko noneho n'ufata ibiryo nawe ntabwo ibiryo barimo gufata ntabwo bibahagije. Niyo mpamvu tuyihindura turizo ntabwo ikiri inkambi. Nikose wowe uri umunyarwandakazi, hanyuma leta y'u Rwanda n'umuryango w'abibumbye bavuze ko nta banyarwanda bagomba kwitwa impunzi, ahubwo n'abanyarwanda baba mu mahanga. Wowe ibyo bintu ntabwo bigutera ibibazo aho ngaho? Iyo miryango uri kuvuga ikavuga ngo oya, n'ubundi we ntabwo usanzwe uri impunzi, uri umunyarwanda uba hanze, nta ngorane ufite aho ngaho? Twebwe tuza kuba tutari abanyarwanda, ibyo byo kuvuga ngo nta mpunzi zikiri, ngo ni leta y'u Rwanda nyine yabivuze kuko ariyo twahunze, n'ubundi niyo yongera ikabivuga kandi igashaka no kubyumvisha igihugu twavuyemo. Iyo tuza kubona yuko mu Rwanda iwacu hari amahoro nta kibazo dufite, ibyo turimo gukorera mu mahanga twagombye kugenda tukabikorera no mu gihugu cy'iwacu. Turimo gukorera mu gihugu cy'amahanga, turimo no gusaza, n'ibyo turimo gukora ntabwo tuzi ko n'abana bacu turimo gukorera bazagira. Iyo rero tuza kubona ko mu gihugu cy'u Rwanda harimo amahoro, tuba twaratashye iyo mirimo turimo gukorera mu mahanga tukayikorera mu bihugu byacu. Ariko naho turimo kubikorera naho nta mahoro tuhafite, naho twavuye naho nta mahoro dufite. Ariko iyo tuza gusanga yuko mu gihugu iwacu nta mahoro ahari, n'iyo mirimo yose ndimo gukora kandi nkayikora mu gihugu kitari no kunyemerera neza, nagombye kugenda nkabikorera mu gihugu cyacu. Ariko kuko genzi neza ko igihugu cyacu navuyemo nta mahoro gifite, niyo mpamvu nemera nkabaho bunyamaswa ariko nkaba ndiho. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga, turaganira ku bibazo by'abantu b'impunzi muri Malawi bagomba kujya mu nkambi ku itegeko rya leta, ariko nyine nk'uko Magambi Innocent amaze kubitubwira mu kanya, abantu baragenda batseta ibirenge, ntabwo bajyayo uko bikwiye. Kuri telefone dufite Ngironsanga Alexis. Ngironsanga we, urahura akomeye? Murakomeye cyane, turaho natwe. Uherereye hehe? Mperereye mu Rwanda mu karere ka Ngoma. Akarere ka Ngoma ni mu burasirazuba? Yego. Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo? Igitekerezo nk'uko maze kumva umubyeyi uri aho muri Malawi, komeza ko mu Rwanda hari ibyo bahunze, numva aho kugira ngo bakomeze babe mu ubwo buzima bwo guhora babashyira mu nkambi mu ubwo buryo, kandi mu Rwanda tutekanye, numva yatahuka akiza tugubaka urwatubyaye, cyane ko avuze ngo ibyo ari gukora ntazi nimba abana be bazabifata. Burya bavuga ko mu Kinyarwanda bavuga ngo amahanga arahanda. Kuba rero ariyo mu ubwo buryo bw'ubuhunzi, kandi bakaba barakuyeho iyo sitati y'ubuhunzi mu Rwanda n'ishami rishinzwe rya HCR, numva yaza twubaka u Rwanda kuko nta kibazo gihari. Ibyo akeka yaba yahunze nta bigihari. Naze twubaka u Rwanda, areke kuruhira ubusa, hato ejo ataba yashaje ibyo yakoze ugasanga n'ubundi n'abana be ntibabibonye. Ariko naza mu Rwanda azakora aruhira abana be ndetse n'igihugu. Murakoze cyane. Ngironsanga Alexis, nawe urakoze. Yego. Radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nzigamasabo, ndabumva. Wowe rero uhagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi ya Dzareka. Nikose nk'ubu ngubu
polisi igize gutya ikaza ikaguterura ikakujyana mu nkambi wabyifatamo gute? ni ibisanzwe ku impunzi guterwa na polisi, ariko nibaza ko tubyo gukora kuko twebwe turi y'inkambi, ariko ku rundi ruhande turafise impapuro twemera gukora ubucuruzi, twishyura imisoro itandukanye muri leta, kandi nzera ko icyo kibazo abahagarariye hamwe bidufasha UN na leta bari kuvugana ko kuko kugira ku minota bibaye n'icyemezo cyafashwe nta muntu yari yatuzwa mu nkambi. Magambi yavuze yuko aho bagombaga kubaka amahema yo kubakira nta yahari. Ego jewe nari mu nkambi ejo hahise narabyiboneye, nta kintu na kimwe kiri mu nkambi cyerekana ko hari impunzi ibihumbi ziri mu nkambi. None se ubwo ngubwo ni ukuvuga ko leta yafashe icyemezo ntiyategura uburyo abantu, mbese ntiyategura uburyo bwo kugishyira mu bikorwa, ntiyategura ahantu abantu bazashyikira mu nkambi baramutse bagiyeyo. Gufasha impunzi byategeza kuba igikorwa cy'amashyirahamwe afasha impunzi hamwe na leta yakira impunzi. Muri bino rero ishyirahamwe risanzwe rifasha impunzi ntibigeze bahura na leta, ndetse banabandikiye mu buryo bw'amategeko ko batiteguye gufashanya nabo kuko ataburyo bafite. Ese ubundi Nzigamasabo, wowe uri hanze y'inkambi wikorera utwawe, n'icyo ukora mu busanzwe? Jewe ndi mucuruzi, nani bagiye gushimira umuvandimwe buriya nivyo koko ntiyabeshe, yarabaye hano igihe kitari gito, ndanamushimira cyane, nawe yari umwe mu bantu bari bahagaze impunzi akiri hano. Rero jewe ndi mucuruzi akora twibonye na inkambi. William mbese uramuzi? Ndamuzi cyane, abarenda muvuge hano twamutanzira mu kapfa, yari muganga hano muri Malawi kugira kirekire. Ye, noneho kuri telefone dufite uwatwandikiye kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu, yitwa Fils Alexis. Alexis, karame urahora akomeye? Urakomeye. Ko wiyise Fils Alexis, se uri umuhungu wa Regisi? Oya, ahubwo amazina yanjye nyakuri nitwa Uwimana Alexis, ariko na Fils naryo ni irembano ryanjye. Uherereye he? Uherereye i Kigali mu Rwanda. Ye, gusha ku ngingo. Mbanje gusohoza abatumire no mwadutumiriye, ni ku bwanjye numva nk'izo mpunzi z'aho ngaho muri Malawi bahaye iyo minsi yo kuba zasubiye mu nkambi, njye numva bashishoza neza ibihugu bagiye bavamo, bagakurikirana amateka yabyo n'uko ibyo bihugu abaturage babayeho, bakaba babasha gutaha bagatahuka mu bihugu byabo, nangwa se bakareba ukuntu basaba haseri ikabafasha, ikavugana ikaganira na leta y'igihugu cya Malawi. Nibyo numva nyine, kugira ngo nibura bagatabaza amahanga, bagatabaza haseri ikaba yaganira na leta ya Malawi, bakareba ubundi mwanzuro bafata n'abumva ko batasubira mu bihugu bavuyemo. Nuko Uwimana Alexis, urakoze. Bamwe murakoze. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda. Niko se Magambi? Ndabumva. Halo. Ubu ngubu wowe usibye guharanira uburenganzira bw'umuntu n'impunzi muri rusange, nawe nkirishyira hamwe inuwa washinze, hari ikintu mwigeze mwandika tuvuge, cyangwa se mugasaba imishyikirano na leta n'umuryango w'abibumbye HCR kugira ngo iki kibazo mukivuganeho? Yego cyane, niko kazi dukora ku buryo je naje muri Malawi muri 2003, ni kuvuga maze imyaka 20 hano muri Malawi. Hanyuma ishyiraho rya mbere natanguje hano ryitwa Verivo, ku buryo narivuyemwo imyaka 2 iheze, ndariha abanyagihugu kugira abandanye kwirongora, abandanye bakora ibikorwa bifasha impunzi n'abanyagihugu bo muri Malawi. Kugira rero niyo natamye ntanguza inuwa ku buryo bwo guharanira agace k'impunzi gusa, ni kuvuga nta kindi kintu dukora atari agace k'azina muntu. Rero nk'ishyirahamwe tuharanira agace k'azina muntu twarandikiye leta, kandi naragize mubonano na Nyecubahiro na Dzareka kugenda musobanurire ibibazo. Chakwera ni ministre w'umutekano? Oya, perezida Nyecubahiro umukuru w'igihugu. Kandi twarakoresheje inama y'abamenyeshamakuru dutanga impungenge zacu
ntitwari twenyine nka inuwa twari kumwe na Malawi Human Rights Commission kandi twari kumwe n'irindi shyirahamwe naryo nyamalawi riharanira agaciro ka zina muntu. ni kuvuga twataze ibiganiro kandi n'ibyandiko twarabyanditse, turandikira minisitiri ajejwe umutekano w'igihugu, turandikira amashyirahamwe atandukanye n'abarongoye ibihugu byabo nka ambasade wa Amerika, tubamenyesha ibibazo bihari mu nkambi. tuvuge akarorero ibintu bine twatanze nyamukuru ni ibyerekeye amashuri, kuko mu nkambi hari impunzi abana b'abanyeshuri bategerezwa kuja mu mashuri matonya ajya bita preschool, bangana hafi 5,000 ariko ni 2,000 gusa n'amajana 136 bafite ibibanza amashuri yo mu nkambi. abo mu mashuri ya primaire ni abana bagera ku 10,696 ariko abana 4,700 nibo bafite ibibanza. ubwo muri segondere ho birakabije, hari abana bashira ku 4,613 ariko bafite aho biga n'abana 814. ni kuvuga uzanye abandi bana bavuye hanze y'inkambi, ni kuvuga urumva yuko abari mu nkambi bobo ntibafite aho baza ku ishure. nano abo baba bavuye mashuri ya prive, ni kuvuga ubononeye agaciro kabo. uravye ukuntu amazi mu nkambi, abantu baratonda imirongo amasana yandi kugira baronke amazi. uburaro mu nkambi, inkambi yateguriwe abantu bagera ku 10,012 mu gihe bayuguru, ariko ubu impunzi ziri muri Malawi zirarenga gato 50,000. urumva ko ahantu ho kuba ataho, nk'uko Chantal yabivuze, n'abantu benshi mu by'ukuri mu nkambi ubu babayeho bapanze canke ba mu mazu ya rusange. ni kuvuga umuntu rero ari hanze y'inkambi afite inzu apanze canke yubatse, afise akazi akora kandi anatanga utuzi, umubwira ati ivyo nubireke byose ugende we mu gihangare, sinzi ko bavyita mu kinyarwanda, tutabita ibihangare tukiri mutabira, kuko n'ahantu ni nk'ihema ushiramwo abantu benshi. ni kuvuga umenya mu kinyarwanda babyita ikirongoza ahari. ntibamenya ati bazovayo ryari, bafise umuryango. hanyuma imfungurwa nk'uko Chantal yabivuze, si bose bari mu nkambi bakira imfungurwa. ubu Malawi igitanga imfungurwa nk'ibigori canke ibiharage, batanga amafaranga. rero umuntu umwe wese yakira imfungurwa amafaranga ageranije n'amadolari 7 ku kwezi. sinzi ibyo bitigira ingene bimeze mu Rwanda canke mu Burundi, ariko amadolari 7 muri Malawi ku kwezi iminsi 30 ntashoboka. ni kuvuga ku munsi umwe icyo wokora uri umuntu umwe ni amafaranga kugira yagushitse ku munsi w'ukwezi, ni uko woba urya iyayi rimwe ku munsi, niho ayo mafaranga yogukwira kugira uyarye mu kiringo c'ukwezi. rero ishyirahamwe rifasha mu gutanga imfungurwa PAM rimaze imyaka myinshi cyane hano muri Malawi ritakira imfashanyo zikwiriye. rero baguma bagabanya igiti cy'abantu bafise uburyo kugira amafaranga make bafise yagende ku bantu batishoboye. ariko rero n'ibyo bakoze kugira ngo barabe abantu bishoboye babikoze nabi, ku buryo tumaze igihe kirekire dutera intambara nabo, tubabwira babisubiremo kuko ibiharuro byabo babikoze nabi. ufate rero abantu bishoboye babwira ati gende mu nkambi kandi ntacu muzo kwakira, ni ibintu mu by'ukuri byonona bidashigikiye agace ka zina muntu. radiyo ijwi ry'Amerika, kuri telefone dufite Ntahuga Lievin. Ntahuga we, yes, urahura akomeye? Ego ndashima. uherereye hehe? Muri Finland. Ni mu majyaruguru y'Uburayi. Ndumva kandi uvuga ikirundi, ugomba kuba ukomoka mu Burundi. Nuko gusha ku ngingo. Numva iyo ngingo bafashe ibabaje cyane. Kubera iki? Kubera bahungabanije agateka kazina muntu, kubera nimba umuntu yarashoboye kwibesha mu gisagara yisumira hama bakamushira mu nkambi ku nguvu, numva barahungabanije agateka kazina muntu. none ikibazo mfise none nimba hari abakora business baba bafise amahera, nta kuntu bogira bijya by'abaroya hanyuma bakabishyira muri sentare kugira bumvirize ko botunganirizwa.
loya ni ukuvuga avoka cyangwa se umunyamategeko wunganira abandi. Icyo kibazo cyawe urakoze cyane ntahuga. Icyo kibazo cyawe mu kanya ndaza kugiha Nzigamasabo kubera ko nyine nawe acuruza niko yatubwiye aradandaza. Ye urakoze rwose. Niko Nzigamasabo uyu muhungu ntahuga Lievin uri muri Finland ni mu majyaruguru y'Uburayi, ikibazo cy'iwacyumvise ati mushobora gushaka abavoka mukajya muri sentare. Yego ngenda mushimire cyane uyu muvukanye ntahuga muri Finland. Nk'impunzi zikora inyuma y'inkambi twashyize hamwe twarashatse abafungana amategeko nk'uko bivuze. Ubu turafite urubanza kuri high court of Malawi ariko bisa nk'uko bitari nk'uko twabishaka. Ntibari batubwiye itariki urubanza ruzokomereza ariko urubanza ruhari twari twatanze muri sentare. None se nimba batarabaha itariki bazaruburanishaho noneho leta igashaka gushyira mu bikorwa icyemezo cyayo cyo kubakura mu mijyi babajyana mu nkambi, ubwo ngubwo urukiko rushobora kuvuga ruti ni mube muretse tubanze tujye kuri urubanza, birashoboka uko mubivugana n'abavoka? Twitwaye ubwa mbere dusaba injection uvuga icyemezo gihagarika ishatse cyo gusubirana mu nkambi, ariko rero nyuma cyaje kuba vacate baje kukivanaho. ubu rero muvuga ngo nta injection dufise ariko urubanza rwo ruwacari mu bucamanza. Ni ukuvuga igihe cyose nta cyemezo cy'urukiko gishobora kubuza leta gukora ibyo ishaka gukora. Oya, hano muri Malawi urukiko rurigenga cyane. Ibi biri kubona umwaka gusa ko mu mwaka ushize byari byakaze cyane ahubwo twirukana bwo twatoye icyo twita injection. Urukiko rubuza leta kubuza mu nkambi kugira baravye ingingo zimwe na zimwe baje kubiraba rero nyuma bavanaho iyo injection. Nkurikije ibyo uvuze, mbese no mu mwaka ushize leta yari yashatse kubajyana mu nkambi? Niho byatanguye rwose. Ntabwo ari ibyavuba? Si byavuba, biracure hagato bakomeza bitangira. Sinzi ngene bisobanurira n'umwanya w'Amerika ariko bamenya ko abacuruzi muri Malawi baticaye nk'uko bivuze, barashobora kwigaburira, barashobora kwishakira abungana amategeko kuko bafise ubucuruzi butari buto cyane muri benshi. None se kumva atari ikibazo nako ari ikibazo cya kera, kuki babahaye itariki 15 y'ukwezi kwa kane? Baduhaye itariki kubera ko nk'uko navuze aho haruguru icyerekezo cyabuze cyo kwirukana impunzi cyabuze leta gusubiza impunzi mu nkambi cyo kivanaho. ubu rero nta tegeko na rimwe ribuza leta gusubirana mu nkambi, nubwo ahubwo urubanza bavuze ko bazokomeza bakabumva yego ariko impunzi zasubiye mu nkambi. Ese none ko muri benshi muba hanze y'inkambi mufite n'imirimo nyine itandukanye, abantu tuvuge ibihumbi 5 bigeze bababwira bati kubajyana mu nkambi bizafata iki gihe n'iki, bizafata amezi runaka, bizafata imyaka runaka? Nta programme n'imwe bigeze batanga, bavuga ko abantu bagomba kugenda imbere yo 15 cyangwa bakoresha imbaraga. Tuzi rero ngo bazabikora mu gihe umeze gute. Mu magambo makeya babahaye itegeko ryo kugenda bavuga ko buri muntu ari ugomba kwijyana. Agomba kwijyana volontarily cyangwa ku bushake cyangwa atagenda ku bushake nyuma y'iyo tariki, noneho leta ikaba yakoresha imbaraga. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Niko se Magambi? Ndagenda kumva. Uyu mugabo ntahuga Lievin uba muri Finland yavuze ku bantu bacuruza gusa, abandi mwebwe mufite indi mirimo nkawe ufite ishyirahamwe mbese uharanira uburenganzira bw'impunzi, mwebwe mufite uburyo, mufite ubushobozi, mufite amafaranga yo kuba mwashaka abavoka? Ego abavoka murashaka, ariko twebwe ingingo twafashe yo kurwanira kino kibazo tubicisha mu nyandiko, tubicisha mu buvugizi, tubicisha mu kubonana n'abantu batandukanye, amashyirahamwe atandukanye hano ahandi agace kazina muntu mu Biyaga, n'abarongora ibiciro bitandukanye bya leta, hamwe n'abantu bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo batange umuco kuri kino kibazo. Mu by'ukuri kino kibazo cyatanguye nk'uko mwene wacu Masabo yabivuze, cyatanguye na leta nshasha, kuko leta ihari yagiyeho muri 2020 amatari 2021, ariko baje nyine bavuga yuko bashaka guhindura ibintu, ariko ukabona yuko ari abantu bafise ishyari ridasanzwe. Hariho nk'umukuru araba
imigirasiyo yoyo n'ibindi bintu ariko barabikora ko bagasha uretse ko urwego rw'abacuruzi bakoze ibikorwa bitandukanye baratanga amafaranga baja mu bucamanza barahagarika ingingo ariko ingingo irekurwa umwaka uheze minisitiri yari ahari aratanga itariki ntarengwa ariko nayo nyene turagerageza turabanye n'ubuvugizi iyo tariki irarenga uyu nawe ni minisitiri mushasha nawe yatanze itariki ryiwe mu by'ukuri aho tugejeje aho tuzi aho tugera biravugwa neza yuko ingingo leta itazishyira mu ngiro ariko twumvirije ibyo minisitiri avugana n'abantu b'abanyamaguru b'abacuruzi babona yuko ibyashara byabo bitagenda neza kubera ibyashara by'impunzi bituma bo babura ababashorera urumva neza yuko minisitiri ibyo avuga mu ibanga ari ibintu mu by'ukuri by'urwango natwe kubera kuba dufite abantu baduha amakuru nk'ayo tukiyakoresha mu kwereka leta n'abanyagihugu bamara yuko minisitiri mu by'ukuri adashaka atari inyungu z'igihugu ahubwo ari shari afitiye abanyagihugu niko rero twebwe ntitwiteguye kuja mu rubanza ariko dukoresha inzira byacu twakora twese rimwe dukora itandukanye kugira turabe ko ibyo dukora byose byorusha hantu aho agateka kazina muntu kubahirijwe. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire kuri bazibaze Chantal kubera hari umunyarwanda wamusabye ati mwatashye Chantal karame hari umunyarwanda witwa Ngironsanga Alexis uri mu karere ka Ngoma ni mu burasirazuba bw'u Rwanda yavuze ati mpereye ku by'uwo mubyeyi ari kuvuga ati nta nubwo tuzi ko ibyo dukora abana bacu bazabisarura bazabigiramo umudendezo ati mwatashye tukubaka igihugu cyacu urabivuga wiki ibyo avuga ntabwo we muri urwo Rwanda rufitemo amahoro kuko ntabwo nubwo twahunze ntabwo abanyarwanda bose bahunze hari abanyarwanda babuze amahunga hari n'abanyarwanda basura amahoro na n'ubu ngubu bakaba bagihunga ndetse n'abazabura amahoro bahunge nk'uko natwe twahunze duhunze mu Rwanda ntabwo byavuze ko abanyarwanda basigaye bavuye mu Rwanda bose hari abanyarwanda twasigiye igihugu turahunga bo bagisigaramo kugeza na n'ubu ngubu rero baba amahoro barayafite ni amata n'ubuki nta mahoro bigeze babura nta n'ubwo ndetse bo babibona nk'ibisanzwe ariko twe twabasigiye igihugu turahunga bo bagisigayemo rero bakibonamo amahoro ariko twe twakivuyemo ntabwo ari uko twari tucyanze na n'ubu ngubu ntabwo ari uko tucyanze ahubwo ni uko ya mahoro twahunze tutabonye na n'ubu ntayaraboneka nta nawe dutegereje keretse ku bushake bw'Imana bwonyine ntabwo rero bivuga ko tuva mu Rwanda twasize nta banyarwanda bari mu Rwanda bari barimo na n'ubu baracyarimo bazanakomeza babemo ariko abanyarwanda nta mahoro bafite. radiyo ijwi ry'Amerika kuri telefone dufite Biraronderwa Renova. Biraronderwa urakomeye? Yego ndakumva cyane nimeze neza cyane rwose. Ndabona waduhaye kuri Facebook VOA radio yacu y'ijwi ry'Amerika numero yo muri Kenya niho uri? Yego niho ndi magaze neza muri Kenya muri Nairobi. Kandi ndumva uvuga ikirundi ugomba kuba ukomoka mu Burundi. Yego mu Burundi. Gusha ku ngingo nagire mbaze abantu baba ngaho bamaze kubimurira muri izo nkambi urabona ko bizoborohera ku buzima. Reka icyo gisubizo Nzigamasabo ahite akiguha urakoze. Sawa namwe murakoze. Nzigamasabo ndabumva cyane. Biraronderwa wamwumvise ikibazo cye yabajije ati mugiye mu nkambi ubuzima bwaborohera. Arakoze wamvukanye Renova oya mu nkambi ubuzima ntibwokoroha ahubwo ni nkaho ari muri kizo ntari yavuze neza kuko ni nkambi imfashanyo ari nke cyane kandi n'abari mu nkambi leta n'ishami rifasha impunzi bananiwe gufasha bariyo ubwo rero ngira ngo urumva ko kuva mu mujyi wari usanzwe wigurira umugati ukaja kuba ahantu utegereje amadolari 5 ku kwezi ubwo buzima urumva ko ari bubi cyane. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Magambi ndabumva hano nawe Biraronderwa Renovate hari icyo bamubwira mugiye mu nkambi mbese mu nkambi mwamererwa neza ubuzima ntabwo bwabagora? mu ncamake nk'ibiharo natanze by'abanyeshuri ni kuvuga
ubuzima buragoye cyane n'abahari benshi muri bo ntibaja ku ishuri imibereho ntiyoroshe kandi mu biharuro dufise hari umuntu yakoze ibiharuro agereranije impunzi zo hanze y'inkambi. Impunzi zo hanze y'inkambi umwe umwe wese afise abantu bashika kuri 3 n'igice aha akazi. Ni kuvuga sitwe twenyine twoba duhombye twobaho nabi n'abanyagihugu nabo nyene vyo bakora ko naho turi impunzi. Ni kuvuga byo dusabira leta nuko yo kwemera ivyo yemeye muri New York mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri 2016 hamwe na 2019 babishire mu ngiro. Ni kuvuga leta ya Malawi yemeye yuko izohindura amategeko kuri ubu aciza impunzi, atemera ko impunzi ziba hanze y'inkambi, atemera ko impunzi zidegemvye, atemera ko impunzi zishobora gukora ivyashara umwidegemvyo canke ngo zikora akazi umwidegemvyo. Bari bemeye yuko bazobihindura, kuko twifuza yuko leta yobishika mu ngiro kandi tubiteguye kubafasha mu byumvire kugira ukuntu bobikora kandi bakabikora byihuta bigafasha impunzi kubaho neza ata wanje wangura, kuko abantu benshi babayeho mu gutanga amafaranga. Iyo umumigration aje umupolisi araza kubuza amahoro ukamuha amafaranga akakuva imbere, ariko ibyo byose vyoranga ari uko amategeko ahinduwe afashe abanyagihugu b'impunzi hamwe n'abanyagihugu ca Malawi kugira ubutunzi impunzi zizana bashobora kubagirira akamaro. radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'impunzi muri Malawi. Impunzi baturuka mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta rero ya Malawi yategetse yuko bava mu mijyi bakajya mu nkambi ya Dzareka. Nibyo tuganira n'abashyitsi. Nzigamasabo Simoni akomoka mu Burundi, ahagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi ya Dzareka. Bazibaze Chantal akomoka mu Rwanda na Magambi Innocent akomoka mu Burundi, yashinze ishyirahamwe Inuwa riharanira uburenganzira bw'impunzi. Niko Nzigamasabo, ubwo ngubwo kuvuga ngo uhagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi, mujya mukora inama mukungurana ibitekerezo nko kuri iki kibazo leta yategetse ko mujya mu nkambi? Muri Malawi hari imijyi itari mike, ariko buri mujyi wose ufise impunzi zihagarariye izindi. Hano nako tubwira abanyarwanda, abarundi, abakongomani, twese twitwa mu Burundi. Ubwo rero buri mujyi ufite abahagarariye, bityo turakora amanama n'ibyo buri kintu kiba mu rwego rw'igihugu tuba tukizi. Iyo mukoze inama kuri ibi bibazo byo kujya mu nkambi, mwumva umwuka muri rusange uri mu mpunzi umeze gute? Bafite ubwoba, bafite impungenge, bite? Birengeye ubwoba, birengeye impungenge, ahubwo aho bigeze ubu cyane bita n'iterabwoba mu buryo bw'imitekerereze. ngira ngo niko nuvyita mu buryo bw'psychologique, kuko buri munsi batanga itariki urumva umuntu nakora n'ukoze ntabatuje abazi ko umwanya wose leta ishobora kumugira nabi, kandi bageza twanisha abantu usanga tubanye neza ko twatwaye imirimo, twabatwaye ubuzi, amahirwe make bafise ariko tubatera. Urumva rero impunzi ntizobora amakenga ziri inyuma y'inkambi cyane cyane. Innocent, shabwe ndabumva. Kuri icyo kibazo cy'ubwoba mwebwe mubibona mute mu mpunzi? Ubwo mu mpunzi ni ngombwa kubaho, kuko hari ibintu wumva bivugwa, hari abanyamalawi badakunda impunzi kandi bafise ababashikiye muri leta bavuga nyine bavuga ati mwebwe nimuduhe akanya twe twikorere, kandi ibyo dusanzwe tubizi. twarabonye uko byagenze muri 2020 harabaye akaguma k'ahantu mu gisagara ca Rilongwe bita Nchesi na Biwi, aho impunzi zatewe babazeshe ngo bariko barica abantu. Ni kuvuga barasahura cyane. Mu biharuro nakoze nashoboye gutorokanya mu bacuruzi, abantu babuze ibicuruzwa biri mu rugero rw'iraki zitandatu z'amadolari, kandi vyabaye mu minsi mike cyane. Rero n'ivyo abantu bafite ubwoba batinya, kuko hamwe abansi bacu canke abantu bikika mu kiza bashobora kubijamwo vyokononekara, kandi abantu bagahomba ivyabo. Uretse gusa ivyo, iyo ngingo zibashira mu ngiro nk'uko twabivuze,
ubuzima bw'abantu mu by'ukuri bwaba bumeze nabi cyane, nabi rwose. Inzu yakira abantu 12 igashyiramo abantu ibihumbi mirongo itanu, ubuzima bumera nabi cyane kandi ibyo kononekara ni byinshi. Ni kuvuga ubwoba abantu bafite ni ngombwa kububaho, nicyo bituma tuguma dusaba leta ko yobihindura kandi ikabihindura ku mugaragaro, utabihindura udagisubira inyuma, kuko abantu bifuza amahoro, bifuza kumenya ati aka ni kazoza kanje, nta muntu azokanyaka umwanya uwo ari wo wose. ijwi ry'Amerika. Chantal Bazibaze, karame ndakumva. wigeze kutubwira ko mubanye neza n'abenegihugu aho ngaho, hanyuma iki cyemezo mwebwe ntabwo kibateye ubwoba wowe ku giti cyawe n'umuryango wawe? Iki cyemezo kidutera ubwoba, kintera ubwoba nkananirwa no gusinzira, cyane cyane ko mba ni n'umugore utagira undi muntu ndi bubaze. Kintera ubwoba ariko nta cyo gukora mfite. Abaturage rwose tubanye neza nta kibazo, keretse urabizi nta muri utagira ibirara, nta muri utagira umwishije ibyo bintu by'abantu. Birabagora n'abaturage bamwe bababaza, kandi n'abapolisi baba bahawe itegeko. Ntabwo ari ukuvuga ko tubanye nabi, abo bapolisi tubanye neza, ufite n'abaturage n'abapolisi tubanye nabo neza. Ni itegeko baba bahawe, nta kundi kuntu babigenza. Ariko ku ruhande rwo kuvuga ngo tubanye n'abaturage, abaturage tubanye neza, kimwe n'uko n'umuturage nshobora kumubwira nti dore Demokarasi mbwirajije kumfata, nsigarira kuri iryo duka rikinge mbaye nirutse ndigenzi, ngize amahirwe nk'ababona. Rero abaturage b'ahangaha tubanye neza nta kibazo, ariko iyo bijemo akaguma akabwirwa yuko twabatwaye imirimo yabo biba bigoye. Urugero naguha nka buri uriya mu minisitiri turimo kuvuga ngo duhambire tugende, nkanjye n'abo bose murimo kuvugana nta muntu ufite icyangombwa gishobora gushora ibinyobwa muri Kenya cyangwa ibigori muri Kenya cyangwa soya muri Kenya. Mbere mfite impunzi zose hafi ya zose zifite icyangombwa kirangirira rawundi muri Malawi, ntabwo wemerewe kurenga umupaka. Ariko we ajya kuzamura ikibazo avuga yuko twaje muri Malawi kwica ubucuruzi, cyane cyane akavuga ku myaka isoko ijya hanze. Nta mpunzi rero ifite amakamyo asohokana ibinyobwa bijya muri Kenya cyangwa ibigori bijya muri Kenya. Ni ibintu by'ibihimbano baba baduhindura kugira ngo batwangishe abaturage. Iyo ntaragira n'icyangombwa kinyemerera kuba muri Malawi neza nisanzuye, icyangombwa kinyemerera kuba nasohokana imyaka nkabijyana hanze, nagikura he? Urumva rero ni ibintu by'ibihimbano biba byagezweho kugira ngo batwangishe abaturage, ariko ubundi mu busanzwe abaturage tubanye nabo neza. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nagira ngo umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Twagirayezu Marcel muha akajambo gatoya kubera ko ikiganiro kiragenda kijya ku musozo. Twagirayezu we. Karame Thomas, muraho neza? Urahura akomeye. Ni ukuvuga nk'amasegonda 30 kubera ko dushigaje umunota umwe. Nayo ni menshi. Ni ikibazo kimwe nashakaga kubabaza. Ndashaka kubabaza ntimukurikije ibyo mwahunze n'uburyo igihugu kimeze, uyu munsi mubona nta mpinduka zigaragara bitewe n'ibyo mwahunze, kugira ngo mube mwakwandikira ambasade mugaruke mu bihugu mwaturutsemo kugira ngo mukomeze kuburabuzwa muri ibyo bihugu by'amahanga? Twagirayezu, ko hirya no hino hari impinduka zigenda zigaragara. Sinzi niba babona nta kirahinduka. Ndagushimiye cyane. Bakwigarukira mu gihugu aho kugira baburabuzwe. Ndagushimiye cyane kubera ko icyo kibazo bari bakivuze. Ahubwo uze ndagusaba kuza kujya kuri wa@radioyacu.voa.com mu mwanya wo muri Isanga y'uyu munsi. Uraza kumva Bazibaze abisubiza neza. Hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Ngironsanga Alex w'Ingoma wari wabimubajije. Urakoze cyane. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero batumirwa bahire, nagira ngo mbashimire cyane rwose byimazeyo uyu mwanya mwigomwe mugaha abanywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu kinyarwanda baravuga ngo ararekwa ntashira. Rwose mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Murakarama murakagwira.